Donald Trump chuan ram khat chawi moina sang ber a dawng ve le ta zol nei mani khuwa chawi moinan om ngai lo ti ang devin Donald Trump a po hi zol nei chu ni lo ma se an ram America ta na ropui tak a tho wang te hian Democrat sau te po in claim tal hi chu han fak der ve se thatur ania ma se tong kam khat poinan fak du mi lo mai kumli chung America president ni ve ta chu thil tha pakhat tal hi chu ati arin oma thiang zau ho hian fakna tur chete ma hi an hmudu lovani ma se Morocco ram chuan Donald Trump thilti an hmu mai mi lo ve thunga January ni som panga zirtop ni khan Morocco chuan an ram choi mona sang ber Donald Trump an hlan ani Trump admin hian Middle East a boy no omreng chin feladu tak zeta Arab ram ten Israel chu do hlema se Trump admin chuan Israel hi achan tlata atopa Trump admin thorim ra alo lang ta ti chuan Bahrain te United Arab Emirates UAE anti mai te Morocco le Sudan te chuan Egypt le Jordan nung ranzui ve in Israel chu in remna anzia pui thei ta ani White House senior advisor Trump mark parang ka chaktia an soifo Jared Kushner chuan Middle East hi kumli chung zet alo boy puya ramnga ngotin Israel an pom thei ta hi thil ro pui tak US president masa te nan ti thei mi alo thilani hemi wangot po hian Democrats te hian Trump fak ve hi an ti tur chu ni male kumli dang hun la om se chuan Muslim ram zong Palestinian te tiamin en remna anzia pui vek an bei sei khania ma se ram nga bak hi chu Biden admin kuta da to mayang photana Morocco choi moina hi an ramlal King Mohammed VI minga pek ni in choi moina san berani US Oval Office private ceremony nayania heta hian Morocco ambassador to the United States Princess Lala Jomala Alawi chuan President Donald Trump kuta he choi moina he hlanani putrama hi chu makve tak chu ni ahun top do na po China hi bei chun chom char mai Trump admin kalphung hi chu ton kumli liam ta khan kan re chiang viau tamaya US ham that na turani lo chuan eng ma hi an tuipui tak lova ramro pui le thil ti thei ber an ni na nei let le tumin Donald Trump hian America first ti in kong eng kima America hlok na tur an en phota chutiang renga kalta chu a tho pui ram te ngei po ati lom thei ta bik lova rambung tam tak chu bel tur zongin an hoi kual ruai mai ani Trump admin hun chunga US le India relation dinhmun country tun ma zong ai na tha kan ti theng chu a chan chu Trump admin khan China aron bitum tanghal chata India le China la chu leilung om chunga in rem theilo tur khopa in melma an lo ni boxia duhtu mun mi in ang sa in ang an ni zia chiang hle ni kum sang ni le som ni kha US le China in lai china chiat ber trum ni in India le China inkar bo ruak po a chethle a sipai tam takin nun na an chan pha ba ka kanin do lo chawani kha Donald Trump chuan China economy than chak zia te US hausak na tam takan lak chua dan te aron mu chua ka China laka trade war puang ta thut maya ma se tu ve point an tuar ri ta a kumli dang han president le ngat se chuan Donald Trump hian athil tuma hlen thei arin oma maro chu kan soi nu election a avan duai zoka atang ta sia US le China trade war chu laklo deuh main atop angai ta photani hi Joe Biden admin hian engtiang takin nge China heron ma chon ve don ala riat mai silova China hi achak zoka pom mai thei turin adin mun hi aron tha chho hle ni achan chu sarkar in thak velova tha mi lovin US and do char thei don ani Trump admin hian ni tam anei to lova ma sian hun nei chun hi Trump thil du ti hlo tlinnan an mang ani taber mai ani hi Beijing laka tun hnai mai po khan frek na sanction an puan bel le ta tuna Trump admin sanction thar hian Joe Biden admin tan US le China relation hi ati har sale zual ngei na rin oma
chu Trump admin du dan poni mai theya Joe Biden Trump kumli hi chu then fai ngai then fai nan huna man zo mayarin ti chuan he Trump khat chung hi chu be sei na hi nei sang vak lovila a thazok ma mai ome January ni som pali khan Trump admin chuan South China Sea vela Chinese official enroll ho chu a sanction ti apuang South China Sea US du dan palzu tu Chinese official le achung te chu zin chua a khap saka tin US khuale tuite point China company te an tho pui thei don lo bokani Secretary of State Mike Pompeo chuan he thu hi puanga Joe Biden-a inauguration day kan thleng mai dona hetia Trump admin in China la zui zel hi ngai tu ati thui lo thei lova Trump admin hian Biden admin hi China laka adin zo an be sei mel lo hleni January ni som panga khan Hong Kong boina in nam noi na nei Chinese le Hong Kong official mi parukte US chuan sanction bok January ni rukhan Hong Kong a democracy duhtu politician le activist mi somnga le pathum chu national security law bo chia pu in an man khania manjinga hian American lawyer John Clancy po telve nge China Communist Party hian Hong Kong mi pui khwa khirnan national security law hi alo pass to a he dan hian sawisel hlawh viu maya mimal zalen na satakin anek chepa sarkar official te nan du dan danin mi pui chunga hremna an lek ko thei don ani January ni som khan Australia United Kingdom Canada le United States te chuan thu chwa in tom an siama China national security law hi Sino-British joint declaration bo chiat nani ti in andem thuan puang Sino-British joint declaration 1984 khan British chuan Hong Kong chu China kuta apea ma se China hian Hong Kong mi puite chu zalen takle mania in enkol aphal saktur thu atiama mainland China te anglovin ram khat ni si rorelna ran nei phal sak atiamani Sino-British joint declaration 1984 athutiam chu China hian bo chia in national security law hi apuan khumle ta sini NSL dan an man chung chu Hong Kong mi puiten China sarkar hmalakna a engama hi an sawisel ve athiang lo topani khovel mi hring makta doi tam takte mitfuk na bertur chu January ni som ni anei tur US President Tharatan Joe Biden-a thutiam naya lomlu na inkhom lo tur hini US Constitution 20th Amendment zia landan chuan President Inauguration Day hi kumli dana January ni som ni nia piangin nei zia tur tini kumin January ni som ni sang ni som ni pakhat hi nilai ni ania he ni chundar som pania hian America ram President somli le paruk na le Vice President lomlu na inkhom an nei don ani he lomlu na inkhom hi Washington DC a US Capitol kot zola nei tur tinia ven himna lam chu a khau viu don ani President thutiam lak na inkhom a hian Lady Gaga in American namhla national anthem asa anga Jennifer Lopez in rimoi nal tok takmain among anti soile donani tichuan Reverend Sylvester Beeman Bethel African Methodist Episcopal Church Wilmington Delaware min mal som na dilin tong China amangang kumdanga chuan mi pui tam tak an pung khom thina maro chu mani dewa US Capitol thil thleng le COVID rilenga wangin President thutiam lak na in khom nia tel tur hian ticket sang khat bak pek chuan phal talovani an tlem hle don ni President lom lu na boipui tu committee chuan President lak lu na thupuyatan American United ti athlangani hei hian ngai tu tur ati om deuh hleka hetia American United anti chan ni oma lang thei zinga pakhat chu Donald Trump le Biden ate anin beilai khan red blue ti zongin 10 anita a kha khan miril ruwa a United talo riau ni riat na a siam antiani chumi siam thale tur ngai tu zong devin emoni American United anti ni ti hi
ngai tu tur om te zinga pakhat ani ome Amanda Gorman ani hi the first national youth poet laureate tenia ani hian thiam takmain poetry a cham bokang hemini lo om tura hian president kal chuak tur Donald Trump chuan kakal don lo hrim hrim tena lo puang lok towa dan pa ngai anga chuan president kal chuak tur te hian an toi om thina ni Vice President Louis Mike Pence ro chuan aman pui don ti puan fel ani to